Namuhla njengoba kulilanga lesibili kumkhosi wemhlanga eminyakeni wa-2021 ekuseni indlovukazi Mhlekazi uMaNgcebeza Khweshe uyikhululile imbali kwekuthi-ke iphume esigodlweni ludzidzini kulandzela ukuthi befike idolo babhalise. Imbali beyikade ehamba ngekuholwa indvuna yembali noNduduzo Zibuko nelizinyane lembuke umntwanenkosi Temashayina. Imbali-ke ibhekise emabombo esigodlweni engabeveni lapho ifika-ke itokhishwa ngesosilo semhlaba ingwenyama kuthi ihambe yewugeca umhlanga. Kubhekile kwakuthi lo muhla imbali iphume khona engabeveni ibheke etidzini igece iphindze futhi ibuye nawo lo mhlanga. Kanti-ke imiyalo ifake ekhathi kwekuthi abalandzele bacikelele kuvikelana nekutivikela ekwandziseni umkhuhlane we-COVID-19 kuze kuthi babe ngilabo bonke-ke labaphephile. Hey, lalela Mbali, ithi inkosi indlovu yomhlaba. Ngisaphuma. Ngisabheke enkabezweni. Infisela lihambo loluhle. Ungathi uNkulunkulu angaba nani anivikele. Iyakhulekela ke indlovu yomhlaba ukuthi nisaphuma niwugcina umthetho wetempilo kuze sibuyele emakhaya siphephile. Ithi angigcizelele kuthi inhlonipho ngiyona ehamba phambili la ekhaya. Bantu abatiphathe kahle bahloniphe. Ithi ke uNkulunkulu akabe nani ke nihambe kahle. Nkosi. Ndlovukazi. Mhlekazi. Ube kuhle lo mahla lo mnyama lo. Esikona. Mtheshu. Kube yakhanyisile Mabuza endzabeni temsakato we-channel yemaswati. Ngina Gary Carlos eludzidzini.